Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз цитата окуу сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн жаңы окуй турган цитатабыз. Өткөн сабакта деле окуган Шейх Мухаммад Мутавалли Шааравинин цитатасын окуйбуз. Ал киши мына ушул сүрөттө көрүп турган алым. Ушул кишинин цитатасын окуйбуз. Ал айтат. إذا لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل. Hareketlerin koyuluşuna gönül burunuzlar. Daha bir jol okuyayım. İza lem testati' kavlel hakki fela tusaffik lil batili. Hareketlerin bayqadыңыздар деген ойдомун. Эми bunun kotoruluşu kanday bolot? Kotoruluşu mындай болот. Качан эгер hakikat sözdü ayta albasan, anda hakikatsızlıkka kol çapпагының. Байкадыңыздар, дагы bir которобуз. Качан эгер hakikat sözdü ayta albasan, анда hakikatsızlıkка kol çappa деп айтат. Demek adam hakikat söyley alбай атабы, унчукпай ошол акыйкат сүйлөй албай атканына өкүнүп гана туруш керек. Биротоло ошол акыйкатсыздыкка кол чаап ошол жактын колдоочусу болуп кетпей деген маанидеги бир аябай бүгүнкү күнүбүздө кошоматчылардын, башкалардын жеке кызыкчылыгын ойлогон, дүйнөсүн ойлогон, акыретин унуткандарга айтылган бир жакшы сөз экен. Эми бунун ийробуна көңүл бурабыз. Ийробу кандай болот? İza бул зарф жана шартия маанисин камтыйт. Зарф дегени бул заманды билдирет, келечек заманды билдирген заманды билдирет. Качан деген мааниде которобуз. Бирок бунун ичинде ошону менен биргеликте зарфтык менен биргеликте шартия мааниси дагы бар. Шартия дегени бул не? Шарт. Бирок бул гайры жазыма, жазым кылбайт, өзүнөн кийинки келген фейлдерди жазым кылбайт. Эми ошон үчүн биз зарф болгон үчүн качан деп котордук, шартия мааниси болгон үчүн качан эгер деп айттык. Же болбосо эгер качан деп деле которсок болот. Эгер качан деп которсок дагы болот. Ушул эки маанини өз ичинде камтыйт. Бул ушул абалда. Башка эми маанилер деле бар. Буну фужаия мааниси деле бар. Аны ошол орду келген мисал менен түшүнсөк дагы да жакшы болот. Demek İza geldi bul zarf maf'ulun fi mahallin nasb bolot bul. Emi mabni bul. Emi andan keyinki gelip atkan lem testati degen cümle fi'liye buğa mudaf ileyh bolot. Bul mudaf bolot. Bilesizler. Bardık zarf özünün keyinki gelgeni ne kılat? Mudafun ileyh kıl bolat. Özün mudaf bolot. Nake bul mudaf bul jakta gelgen süylem bunun mudafi ileyhi bolot. Эми ошол сүйлөмдү не кылабыз? Ийробун карайбыз. Лам бул харфу нафи. Бул не кылат? Музари формасындагы сөздү өткөн чакка айлантырып, калп кылып айлантырып, анан кийин не кылат? Буну жазым кылат. Ламдын кызматы. Harf-ı nafi vel cazm vel kalp dep aytabız. Testati bolsa bul ne? Fe'l mudari. Bul lam gelgendikten sukunga cazm, meczum boldu. Emi testati'den içinde ente fa'ili var. Bunu damir mustatir. Ente fa'il dep aytabız. Emi kavl degen sözümüz kavla degen hareket alatta bul maf'ulun bih. Jana bul mudaf. Al haqqi degen bul mudafun ileyh bolot. Emi fa bolsa bul iza şartiyanın cevabına iqtiran jarmaşıp kelgen fa dep aytabız. Bul fa kaysi uçurlarda cevapka jarmaşıp kelet, bir kança uçurlarda kaçan şartiya belginin misal üçün bul jerde
nafi cümle bolup kaldı, süylem bolup kaldı, nafi cümle. Oşol uçurda fa jarmaşıp kelet. Nol жердин cevabı ismiya, cümle ismiya bolup kalsa fa jarmaşıp kelet. Buna oşunday fa koşulup jarmaşıp kele turgan uçurlары бар. Бул жерде ne? Cümle nafi, manfi cümle bolgonduktan la menen kelgen. Oşon üçin fa jarmaşıp kelip kaldı. Emi keçiresler bul fa oşol jarmaşıp geldi. La bolsa la, bul la nahiye. Men nafiye dep adaştım. Nahiye tıyuçu la. Tanuçu mes tıyuçu la. Emi oşondoy tıyı buyrukka dele ne bolup kelet? Fa jarmaşıp kelet. 3 awalını bilip alaylı. Kaçan fa jarmaşıp kelet? Şartların cevabına. Birincisi cümle ismiya bolgondo, ikincisi manfi cümle gelen, üçüncüsü oşol ne? Nahi. Buyur jol bolsun nahi je amr bolup gelse cevabı. Oşoga dele fa ne bolup kelet? Jarmaşıp kelet. Demek bu la nahiye. Bu jazm kılat. Tusaffik fe'l mudari. Fe'l mudari bolat da bu jer sukun. La gelgen üçün la nahiye ne kılat? Jazm kılat bu jerde. İçinde anta faili var. Damir mustatir deybiz. Li harfu jar. Al batili ismi macrur bolat. Emin oşul gelgen nol süylem idanın cevabı bolat. Buna oşunday. Bugünkü sizlermenen ne? Öte turgan sitatavuz. Dağı bir okuyubuz. İza lem testati' qawlal haqqi fela tusaffik lil batil. Hakikat sözdü eğer ayta albasan anda hakikatsızlıkka kol çappa degen sitata. Allah'ım sizlerin ilimingizlerge berekesin versin. Şu kanlarımızga, üyrengönlerimizge Allah'ım özü ilimimizde arttırsın, berekesin versin.